Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa Tihob, Kapitulo 4, versikulo 8. Napaliiw ko adag iti agmula iti dakas matlaan ti apitenda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Mare, isaldakan ka dahito yung cellphone ko. Adaman cellphone ko. Awan ngamin igatang ko iti bagas mi. Ay na, kaasi nga rod adag iti anak mo. Iso nga rod nga isalsaldak dahito yung cellphone ko. Ala, tangay kaap-apit mo't nila kay ko, kadagiti mula na. Pabuludan kalaangan iti half kaban abagas. Ay na, agyaman ako unay, Mare. Binisita na kamat ni Kumari Malidya. Wan, kaasi damat. Awan ka nung makanda. Iso a pinabuludak laangan iti bagas. Ay kat kita amat abakat, ang mga nulukon na kalaan. Apay ko maalukwan na kadgayam ko. Amo kagayim mo. Agam saan ka basta-basta agtalag. Taita panawan, oray gayim mo, lukwen na kanata. Di naman siguro maaramid ti kasta. Katno agdi na magakompormi ka numad dita na pagisurusurutan na lalakay. Chismis laang dayta. Kasano asaan da maibusan. No sa bali mo ti pangigasgastusan na iti kwartana. Asino manan aya dyan ang itulod kan ka, Lydia? Boyfriend ko. Apay asaan kang agtal na? Biyangan yun tumot ngamin, amin nga ramidak. Dadakulan dagiti anak mo. Apay amasapol ama ki boyfriend ka pay laang. Panawan ka man langan. Una yun ti anak ko. Oh, Mare, itad kun kan ka dagiti nadakkelan abado dagiti anak ko. Agyaman ak, Mare. Kanda ito'y sapatos, jakon us-usaran, itad kun kan ka. Uy, mayat pa'y dahito'y Wan mat, wan gayam. Kumusta tay ko na mapag-up-applyam? Kaisab-submit ko lang ti application ko. Kasta agsapol ka iti trabaho, tapno mabiyag mo, dagiti anak mo. No si bibiyag kumapay ni Edgar. Saan kami ko mga agriga takastoy? Ay, bay amon day di asawam. Adan iji nagkay sa abiyag, di mon panunutan. Makasara kak pa'y nga ta itikas kan kwa na. Nasingpot kan responsable nga asawa. Kayat mo pa iti makiasawa? Katuan ubingak pa'y mo. Iso ang mabalin pa'y ang makiasawa Hello? Sino da ito'y? Di na kon malagip. Nalipatan na kon. Manny? Makitam da ita. Manulatawin na dita nagkita, nalipatan na kon. Ay, kumusta kan? Sa dinutayan mo ita? Adak diti Qatar. Talaga? Uy, alaanak man dita. Kaya na. Ag-apply ka. Juan, ipaprocess ko ang dagiti papeles ko. Adda ka di pa'y komunikasyon nyo iti dayjay amane. Awanan nanang. Nagbayag mo't kawan kami. Kat no nangagkumot ti panagsarsari tayo iti telepono. Ha? Ay, sabali day jay. Ay na Lydia, di kan aglibak. Di nakman lukon. Kat kunampay. Nga alaan na ka ijay abroad. Nanang, Amok dagiti planom, Lydia. Para laeng itibagim. Apay, di mo panunutan dagiti anak mo? saan kumamat akasta ti bagayo Day tala pagragsakam ti birbirokam. Mare, ada ka din ni pare? Awan, napaniji talon. Ay, nasayaat mo't. Madlaw ko ngamin kat di na kaya ti umay ko dito'y. Saan matakasta? Madlaw ko. Di naktupay isuman. Talaga formal nga minday jay. Ay,
Kwa mare, imayak ta umutang ak kumakan ka. Ano, am? Agap aplayak nga rod. Agtrabaho ak kumaidya Manila. Kasta ka di? Wen, pamasahik lang nga mapan ag-follow up. Uray porsyento amon Ay, saanan. Gayem ka? Agporsyento ak pailakan ka? Ay, agyaman ak unay no kastamare. Ay, sika talaga, tinamnamak. Anya, kumusta ti pa nag-apply mo? Umaya kundi ta iti mabiit. Di ka madanagan. O sige, urayan ka. Ang palubusan na kangata ni nanang mo? Apay kit din asaan. Di nak mabalin alapdan iti kayat ko nga aramidan. Agyaman ang tadakan. Wen, saan tan ngagsina? Agdenatan. Ket awan ti makalapad ka data. Wen Kukwata amin ang akan ito. Bakit? Kasapulan agumata nga kiti abono para kadagiti mula. Kaano lang, dahi di nagabuno ka? Kasapulan ti maikadwa nga abono. Ala, ikan na kiti kwarta. Tasya kung ti mapan gumatang. Kasano dahi to yun? Apay aya. Binulod nga ni Mari Lydia ti kwartata. Ay, unay kameten. Bakit? Amom akasapulan ta dayjay, impabulod mo kay dain. Inaksingiran. Hindi pala napalabas sa bulan dayjay. Iso abaring ada pagbayad na. Kunakmetken kan, bakit? Asaan ka basta agtaltalag kiti dayjay, babae? Umay ko kumasingiran ni Lydia, nana. Ha? Adda utang na kan ka? Wan, nana. Siya kinagbuludan na hindi. Ay, Napanan na aya. Saan mo tinag paspasyar iti balay? di mo pa'y gayam mo balasang ko. Ti anya? Nag-fly turn. Anya? Wen, ngamjak mo nga adda gayam utang na kan ka. Tatang, awan di sa bali ang mabalin ko nga asit no di si kalaang. Apay aya. Kasapulan mi ti kwarta. Da kayo. May busan iti kwarta. Naipabulod ko ngamin iti gayam ko ti kwarta mi. Imbag kumaan no mabayadan na kantaw. Dahita ti problema, tatang. Tanapan mo't tan iti abroad. Saan tamat kumaamaibusan iti kwarta, no di mo impautang iti dayjaga yimaw? Oh, anya nga ita? Di na kan mabayadan, tanapanin ni abroad. Ilimangan ti utang na. Di ka kumagsaw iti kasta. Hindi pa ilang agdwado iti kinatao na dayjaga yimaw. Binalagan ka lang arodin iti. Ngam di nakpaila dinengag. Anya nga ita? Sikan tinakakaasay nga mapanumot utang. Bareng masingir kung tumatlaang ni Lydia. Apay ayang imawak kayo manan, nanang. Di mo pa'y kumustaan dagiti anak mo ditoy. Agdiptipidak nga rod iti load. Kat pauitan na kami mata. Uray allowance laang dagiti anak mo. Nanang, amuyumot nga awan pa'y trabaho dito Isong aganos kayo pa'y laang. Kanwan gayam, agsingsingir ni Jenny. Jay utang mo kano. May samat na dyan tao. Ay, Anya aya nga minti pa kaibusan ti sweldom dita. nanang, imbagakmat. Awan pa'y lati trabaho ditoy. Ay, sabali man ang dada dita panunot mo. Amangan no day tamat alalaki ti paggasgastusam. Anya, Laglagi pamilya. Adda pamilya day ta alalaki dito'y Pilipinas. Manny, Matulog ka pa eh. Inkalata nagtrabaho. bumangon ka dita. Anya ti kayat asawan dagitoy. Anya? Resibo dagiti impatulod mo ak kwarta ije Pilipinas. Kwa. Agan ano sak ajak pauitan iti kwarta ti pamilya ije Pilipinas para ken ka. Gayam, ipaw-paw-it mo iti pamilyam ti kwarta nga ititid ko ken ka. Kwa.
Lukluk ko nak, Manny. Lukluk ko nak! Madanagan akbalasang ko. Di mi meten makontak ni Lydia. Abay nga ta. Tsaka mo, agtalo abulanan asaan mi anak kasarita. Anya ti maitulong ko, nana. Tulungan na ko maamang tuntun iti ayan na. Diyak ngamin amo ti aramide akbalasang ko. Kandiyak mapanawan dagiti apo ko. Sige, bayan nyo tatulungan kayo. Ay, agyaman unay, Jenny balasang ko. Tauray saan nakabinayadan ti anak ko. Nakasaga nakalatta at tumulong kan ko na. Manny, di agas ko nga eh. Awanan ti agas mo. Anya, Kinagpakada akon. anya, Umakar akon iti pagyanan. saan? Di nakpanawan, Manny. Ladingitak, Lydia. Kasano ako? Agpatulong ko iti pamilya mo di Pilipinas. Uno gawid ka langin. Di ka matla makapagtrabaho. Tada sakit mo. Hala. Agpakadakan ka. Di nakton sa pulon pa'y. Di kay madanagan, nana. Madaman ti panangi process da iti panagawid ni Lydia. Agyaman akbalasang ko. Nabayag ka no gaya masaanin ang nakapagtrabaho, tada sakit na. Kasta ka di. Pakamuan da kayon to kano, no kaano ama panyusabtan iti airport. Agyaman unay, Jenny balasang ko. Nasingpat kalata. Kalpasan nga inutangan na ka. Ilimangan na ka. Ita, mapan mo pa'y laang tulungan da itagayim mo. Ipagpagapok iti inana, kandag iti anak na. Kanya nga min tinararamid da abroad. Ay, hindi tayo amo. Uray pa isa dino ti papanam, no adda mading aramid mo iti pada matao, saan mo amay limangan ti kunada akarma. Agsakit lang aro din jay tao. Ala, bay amon. Kwarta laang day taan na po, kaw kadata. Ni Jenny tinang tulong kan ka. Tapno makaawid ka dito'y Pilipinas. Kasta ka di, nanang. Awan mat ngamin ti sabali nga asitgak no saan nga iso. Uray mabainak. Inturturad ko ti masidagkan ko na tapno agpatulong. Nasingad agayam mo ni Jenny. Kat pulos adi nakalino ko. Wen, nanang. Talaga nasaya at agayam ni Jenny. Iso ang mababain ako na ikankwana. Kasano pa yan ang mabayadak dagiti utang ko? Kat kasto'y matanti kasasaan ko. Mababain ako na ikan ka, Jenny. Agyaman na kiti tulong mo. Si kakit dimad, bay amon day jay. Tinapatag ita, kat maimbagan ka. Sapay lang ko ma. Tama kapagtrabaho ak matlaang. Tapno mabayadak dagiti utang ko kan ka. Agpapigsa ka. Dito'y kantulangan Pilipinas nga trabaho. Tapno kadwam ti pamilyam. Wen, Jenny. Kandi mo pa'y laang panunutan dagiti utang mo. Wano problema. Tinaskan ita, dayta sa lunat mo. No nasayaat inaramid mo, agsublintong matlaang kan ka, an nasayaat. Ngam no dakas ti inaramid mo, agsublintong matlaang kan ka, adakas. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panantarabay, na imbag nga oras kada kayo